told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a Ver yakış. Ver yakış. Ver yakış. Oğlum. Давай, ver. Ver yakış. Шестой вопрос. Какая главная врачебная заповедь и ее латинская перевод?
айтады. Всем салам алейкум, всем ходячим, бродячим. Назарке, повтори, пожалуйста, Пацанам. Тақадай, сізге сұрақ. Сіз кімсіз, не үшін стоматология таңдадыңыз? Кумирім болған үшін таңдадым. Кумиріңіз үшін, сосын тағы? Бұл Ощущениеңді айтшы. Алдыңғы оқтарды айтып. Ахмет. Сабақ аяқталды, кетіп бара жатыр. Давай. Давай. Пока. Дильназ. Ердәулет. Давай. Пока. Пока. Кеттік.